nešto mi je došlo. A to je... Haha, ljudi moji, šta nam je ovo stiglo? Od YouTube-a. Napokon, ja ne mogu opisati koliko sam dugo očekao. Znači ja stvarno ne mogu opisati koliko sam sretan što je napokon stigla ova stvar povodom 100.000 subscribera. I ne mogu vam opisati koliko sam vama zahvalan svima što me podržavate, pratite, što ste se pretplatili na moj kanal i što ste mi omogućili da dođemo do ovog silver play buttona. Hvala vam od srca puno svima. Također htio bih se zahvaliti Moniki koja je bila tu cijelo vrijeme uz mene, koja mi je pomogla da dođem također do ovoga, koja me snimala. Monika, dođi maknu kameru. Hello! Također hvala mojim roditeljima što su bili ovdje uz mene, mom bratu Emanuelu i svima koji su zapravo mi pomogli da dođem do ove ovdje nagrade. Prvo ga moramo odpakirati. Ok, ovdje. Gdje je još? Ok, to. I to. Idemo vidjeti kako to čudo izgleda. Nije odmah tu, ok. Ovdje imamo neko pismo. Šta nam ovdje piše? Congratulations on your subscriber milestone. Kaže, čestitamo na vašem kao cilju u subscriberima, pretplatnicima. Ne da mi se očitati ovo tu, ali ova mi je puno bitnija. Znači, ovo je baš pismo od YouTube-a. Piše, upravo si napravio nešto što je jako malo YouTube kreatora uspjelo. Dobro, ne znam da li jako malo, ali ima ih dosta, ali da, stvarno nema puno ljudi na svijetu ovu plaketu. Uspio si doći do nevjerovatnih 100.000 ljudi koji su se pretplatili na tvoj YouTube kanal. Kaže, znamo da brojevi na YouTube-u mogu biti stvarno veliki i nadamo se da nećeš izgubiti smisao za realnost iza te šesteroznamenkaste brojke. Svaka osoba koja se pretplatila na tvoj kanal je bila taknuta tvojom kreativnošću, bili su inspirirani tobom, izazvani i zabavljeni. Ovo su stvari uz pomoć teškog rada, ustrajnosti i vjerovatno zdravog smisla za humor. Koliko je zdrav, nemam pojma, ali da, okej. Znamo da ne radiš ovo zbog nagrada, radiš to zato što te to vozi da dijeliš svoju kreativnost i zbog toga što si pronašao svoju publiku koja brine o tebi. Ja se nadam da brinete i hvala vam još jednom što ste se pretplatili. Vjerujem nam da ne možemo iščekati da vidimo što ćeš napraviti sljedeće. Kaže, možda je to 1.000.000 subscribera. Navijamo za tebe, čestitamo, hvala YouTube, tvoja Suzan Vojsiski. Suzan Vojsiski, ona je inače CEO od YouTube-a, znači glava YouTube-a. Tako da evo, to tako izgleda. Vidite. Odlično. Jao, vidio. Jao. Ja ne vjerujem. Kako lijepo izgleda. Okay. Presented to Magic Leon for passing 100,000 subscribers. Jao. 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 Isuse Bože, kako je lijepa. Jao, pogledajte mi ovo. Pogledajte, napokon. I mogu reći da mi se ova možda čak i više sviđa nego ona stara. I onako je malo modernije napravljena, ako se mene pita. Da, uglavnom, to je to. Vidim sebe, smijem se. Vidim se, šmejem se. Ok, da, uglavnom, to je to. Ekipa, hvala još jednom svima od srca. Ovo stvarno ne bi bilo moguće bez vas. Tako da, vjerujte mi, neću vas iznevjeriti. Snimat ću još bolje, još jače. Idemo do tih 1.000.000 subscribera da dođemo i do one velike plakete, to jest golden play button. Ova će definitivno naći lijepo mjesto na mom zidu. Hvala vam puno i da, ako još niste, lajkajte ovaj video, pretplatite se i mi se vidimo u nekom drugom videu. Bok!